Ebi yabigambo byabaye bimbiro kushaba ishomero ya St Mark muri Kagango babana basima ruhanga habwe byabakorire utarukore kirungi ngo bakorere kirungi utarereze sente mushomero keri ngo baryazi kugarura utareta simiti oino masiko ngo bakugarure simiti yokora ebido birekero ruhanga in return hino kwari kugarukamu akakorera ibintu kabireba ugatangara. Do not help your friend so that he or she will help you. Amashomero go buntu kucherana gatiganisa bwo kurabirombye sente no kombe ko musinje guhami awucuru kuretera minji gacinga abo government kubarekerera kurigira hari Steven Mutungi orukura bakuru b'amashomero aga private mazuma government contributing jere akantu kace munonga ahari kurakurana n'ibintu bikorwa private schools abwenchi ningambeki private government terigireyo supportinga nk'abantu aba private ninga babo abantu makama b'amashomero sima ruhanga bwa curriculum because eyambira abana kuba abana bo mugaso umbuye bwabo maiso abo kuba begera ibintu bingi ati murozere different art pieces even abaye because abana ba bakinga abana ni bakora tailoring work abana ni bakola craft work and all that work means a lot. Emihingo nebiragiro mwe bikuretera amashomero ago byaba bitacendezibwe no babe bagira kamwenya hamatama habwa karicora mwensya bibasa kurara byagwa butaka nabeje bafuna obwegese obutahikire. Inyonko mweja yashomere St Mark SS njenzire nareba nti bimwe ebikuyita amashomero ni regulations za government zibafuteka private schools kandi kuba kubateka regulations nyingi ushanga ishomero lyagwa ushanga itwa shomire zagaraka ishomero tirikiriho so ni calling upon government to yambe private schools echendeza regulations so that they can have a better improvement. Ezimwe nizija kutuyamba kuimprovinga standards z'amashomero konka zindi nizija kutugumisa ninga ntija kugumirwamo abo kuba ebikwetagisa byingi kandi our source of income nenda kubamanyisa our source of income ka private institutions nabana kandi nabaziri kandi abantu abo tubine se so kutukugera ngo tugumiza mututi nchiwanchi manisa ngo amani gona ninga pressure neja kuzamuzire neja kuzamwana atoshangena no mwana yabasa kutashufuna obwegese burungi Reporta nereka kwa amashomero go buntu aga senior omwihanga ryona gatwara ubucweka nkaga na mukaga harigana gasha kwa Gerard Tugume.